Assalamualaikum mga kataymunguran ko umat Islam. Yari na isa ba ko dumihil bang bisan da ko man haupo. Tumtumun na to nyo, impangadji sin kamaasan, miyagad hakalam sin Tuhan halawm Quran. Intanda niya, hamasayad to, iaayaran nila tuod in Quran, tiyataw marayaw, tanda simpag laguin nila hakalam sin Tuhan. Daing asabab hatiranan sin kita nakabatuki simbiat agama Islam asabab sin Al-Quran. Sahi in karyasali sin ilmu asal siya ahon. Haway pa in kalam sin Tuhan asal nakalukis in ilmu sin Tuhan. Daing asabab sin kaahon sin kita manusya. Daing nga ilmu sin Tuhan. Hangkan kita nagkalagyan ilmu niya. Ampain ilmu niya mamatuki pa kasabunalan niya. Ampain kalam niya amon ain sara iban hukuman biat agama Islam. Liukis sin Tuhan in amal ibadat piasa plagpakatan. Daing hasababyad to doon na ahon in Tuhan sumbahon. Kaya baita niya hafarman niya way ahon halawm sambahayang malayngkan kaahunan sin Tuhan. Ampain si mumba iban sin siyumba hambuok dasya. Bang mo pangan nalon hapagtari ka doon hapag mo kan na mo ikaw na in kasabunnalan hawak to yaon. Daing nga sababyad to, tiyokbar mo na patuhan mo in kasabunnalan. Hangkan na, mapuas sin ilmo, ingat mo doon kay mo, bukon na ikaw, siya na hawak to yan. Daing nga sabab, ikaw yan, daing nga awal ka dyarin niya. Mauli, mga tay mangod ko agama Islam, amo rin ikapasampay ko patumtum, bisan da kuman haupo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.